Kajing temu jong ka Brahmaputra boat bandanya ka wa akri kalas dang na do usnam khat khandai spa khandai pusau katkum kajing tho abala pha asau executive engineer ka PWD road Meghalaya ong uba KP Pangniang haba pensha shi ki ba ha ga jingalang ka bala long hakkar shai West Khas Hill district haba pensyai halo jong ke ka mat uba Pangniang ulaong baha ka banengkong kilapan jing bit tang ban le ye ka survey na ka benta ka multi-purpose project nre house nam ara jahi we ka ka multi-purpose kala kalapan ban ka hydel project kajing temu jong ka hydel project ka long ban penmi ye ka boarding electric bat nang ta ban penlong ye ka than kum ka jaka jngo kai perthei ha ka jing shisha ka than kam don kam shu bandang shna da kikti ubriu namar ka dei lupa ka jaka ka bala pin itnat da ublei kum ta na ka liang jong uba Pangniang harengkat bat ki ba kinom aila da lele banden ya ka wa akri na ka benta kite ki jing temu ki bala tikna bakin kita ya ka bha ka miat jong ki ba kathan hi baro ka we ngiro ki pagba ngiron la ka jong ka por ngila ban lek daga gano kalenti bat ngila wat ban lek sigi por jong ka judiciary ru namar ba ka hok jong ni ki pagba ki bo blai la ay khmat jong ha hangi kisnong ki thau ki bo ula bula sa ni hanni ka bo ba nagaliang jong ki pagba dalale ginom dai ya ka ban septi lani ka pa ngintan di mo tabang khaidang ka tandai James Sangma, lau sekadar bah hagani kasnem arjar khanda iron ke meeting hangne ba ka Karsai area ke uke area ngindan kam bangin pediang ya kani ke Kulsi hydro project namar arvisantli kisnong kinngama po duriau kisnong barim jongi ke bobla bula thau ginduno kini ki pe jongi kinlong na po kini ki penthor jongi kinlong na po ki bri jongi kin kalari puji gumbo menne unong ken sekamat benak daga daum tagasi ngana ya priya ka ya kubur ba nagaliang skor me khilang angit kanam dai bariya sekmat menne shobangan poisane ngadang ke ni DC jongka West Khas Hill district ba PD sama wo giwana yu gitu kin remote officer mannin engineer jongka water resources nangta wo EAC jongi lawan de dia kendo ne am yapi ki paiba ya kendo te ki ong bagi dan kam ya surung paiba dem dai tenang kata kedau nang long UDC ban ong ba nai pun bun kam shu ba pun wan sa kersai snano report naga West Khas Hill district submit sa sarkar Meghalaya mandong de pun kut no syndon ya gani ka kam balai pi wan siwan balai pi thau si thau balai si pendik ki paiba kadon yai halandet arpu prasnem gani ka project ladon dipengrang bon khame today we will give a loud and clear message to the government of Meghalaya, to the government of Assam, and even to the government of India to kindly stop this project once for all. That is the voice comes from the heart and the bottom of the people of this Karsai area, people of this Ukem area, people of these 25 villages in and around this project area. So today we will give this clear message to the government of Assam, government of Meghalaya and India. I hope that people's voice will be respected by both state government of Meghalaya and Assam, at the same time the government of India. Now don tangani ko bilong, don kami lipengrang ya sumayo anga bangi agan jawaha wasing miski parang aganaha aro baita besi ongjok ko cek besi ongjok chem. We'll see remote project after project after project. But we never sing public the accept hajawa, munjur onjawa, unigamen ya sumayo ripengrang high absan resolution mo. Maiba ya unity nang chomota, cooperation nang chomota, absan voice nang chomota, ba ya kani project minam sha dalele pan